akasheshekera izoba abacondoza ku rugo muri Uganda polisi barukwerwa hamahega UPDF n'ebitongore bindi bakera barukushara homba gutasero Ruharo wode rukushango muri Mbarara city ahi baterira amasasi Richard agaba bakamwita polisi obire nakora Ruharo police post turi consultant abatuzi abw'ikintu kibireho okuza kumwita kigamwa ngo abirarigisa abina z'ababire bine mbundu hamwe n'ebihoro ababire nibagezaho kuyibe bara ya step up ba erukushango mu Ruharo nka hagati ya shaha mushanjuze cyeru osi kwashira mu kiyanja bamugambira ko abashuma batemba kiyanja nisero nka kubatemba umusayide je yambaguta atatungowa umuntu umuvugira ha boda ngo abakora ati kwajana kukushika hagati ya Kazora ahashangira umushumara Amudi kwayemereye kumubuza ati Orioha atumu amtagan point na nuriya ngo amtagan point atu police umushuma amutera amasasi haza nemundi he bagitwara so n'ikintu kibi konka abasirikare bita n'abakugu hamwe na bagenzi bitu abasirikare tukoragana nabo aba UPDF twena turiya icyo kubanza kwiha evidence ya scene of crime ana umushango gukora iyo era tuyine kuguma nti information agent tuje kugiha scene of crime aha tureke ngo abantu bakwata ahi bamwitire ni hihi na office z'ikitongore cya USAID hamwe na hotel ya Palm World kandi amajagaro ho bine kamera nkesi konke cyo mugisha mu biti hine cyange cyo zikozere akubije kamera kunogera ngo evire ruho ebirija kugababe ebakwase konka wayi no kubasa konka yabatakifiri ho kuyamba abataka ni kigambwa ngo abanyambunda abe bare